امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман маъзуратҳо менамоем. Дар студия манучер Маҳкамзода. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта шуд. Инак хушхабар. боз як ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо қадномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид ҷонибдорӣ гардид. Фахриддини Муҳаммад Юсуф гузориш медиҳад. 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. принсипи сулҳофарӣ ва таъмини осоиши башарият асоси сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад ки аз ҳадафҳои беҳамто хоса дурандешии пешвои тоҷикони ҷаҳон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини некуҳолии мардум маншаъ мегирад. инак боз як хушхабар дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Созмони Милали Муттаҳид оид ба 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо ҳамовозии кул қабул гардид. ин иқдом эътирофи ҷомеаи байналмилалӣ аз талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу собот, густариши ҳамкориҳои дӯстона дар арсаи байналмилалӣ ва дастгирии ташаббусҳои сулҳуҷӯёна мебошад. باری دیگر شاهد آن گشتیم که تشبوس پیشوای معظم ملت 10 سالی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده پذیرفته شد. سال 2024 در یک کنگره بسیار محتشم سازمان ملل متحد شاهد گشتیم و همانجا بسیار مبرمیت بودن صلح در جامعه امروزه از جانب پیشوای معظم ملت صدا داد و اهالی گویم جهان که به این نیاز داشتند و قسم زیادی اشتراکداران این انجمن جانبداری خود را از این پیشنهادی پیشوای معظم ملت همان دور همان زمان الکی ابراز کرده بودند. кишвари пешоҳанг ташаббускори иқдомҳои наҷиб ва бо як қатор дигар унвонҳои фахрӣ имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми шарафманди тоҷик дар арсаи байналмилалӣ шинохта мешавад ки ин ҳама аз ҳомии асосии миллат сарвари маҳбубу пурифтихор хоса раъиятпарвар маншаъ мегирад. нақш ва таҷрибаи сулҳофарӣ ва таъмини саодати башарият ҳадафи ягонаву самаранокест ки имрӯз аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди сиёсат дар сатҳи байналмилалӣ пеш гузошта мешавад. پیشنهادی که از جانب سروری دولت تاجیکان پیشنهاد گردید آن برنامه و نقشه و استراتژی روی کار میگیرد که به نفع جامعه ها بخشیده می شود و برای پیشرفت کشورها برای در امن و امان قرار داشتن جامعه معاصر. البته این تشبوس باز یک زمینی بسیار مؤثر را خواهد گذاشت. дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пеш омад зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд бояд татбиқ созад. ин аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид баромад карда таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳалли мушкилоти башарӣ ва дигар қазияи давлатҳо, масъалаҳои мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, рушди нобаробари давлатҳои ҷаҳон, дар умум масъалаи таҳкими сулҳ ҷалб намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ивази саҳми хеле арзишманди худ дар таъмини сулҳи Тоҷикистон ва таҳкими амнияти минтақа хидматҳои шарафмандонааш дар вусъати муносибатҳои дӯстона ва ҳадафҳои сулҳҷӯёна борҳо бо унвону нишонҳои олии давлатҳо ва созмонҳои гуногуни ҷаҳон сарфароз гардидааст. хизматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз он эътироф ва ҷонибдорӣ мегарданд. аз ҷумла
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои саҳми беҳамто дар густариши ҷомеаи умумибашарӣ ба гирифтани ситораи тиллои Алберт Швейтсер низ сазовор дониста шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷаҳон аввалин сиёсатмадорест ки ин мукофоти олиро соҳиб мебошад. соли 2005 дар арафаи ҷашни ваҳдат боз як ҷоизаи олӣ медали тиллоӣ барои таҳкими сулҳ ва ризоияти байни халқҳои Федератсияи байналмилалии сулҳ ва ризоият насиби президенти ҷумҳурии тоҷикистон гардида буд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин бо унвонҳои гуногун чун ҷоизаи олии ҷамъиятии бунёди байналмилалии хайрияи сарпарастони аср, медали тиллоӣ барои таҳкими сулҳу ризоияти байни халқҳо, ситораи ёқути сурх ё худ миратворец яъне сулҳофар, нишони фахрии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар мукофоту ҷоизаҳо сарфароз гардонда шуданд. дар марҳилаи нави бунёди давлати ҷавони тоҷикистон тақдири баланди миллати кӯҳандиёри тоҷик дар симои шахсияти беназири таърихӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон олитарин сифатҳои адолати инсонӣ, бузургдилию шуҷоат, раҳму шафқат ва қобилияти нотакрори ваҳдатофариро ато кард ва маҳз ҳамин ҳамоҳангӣ ҷомеаро ба сатҳи баланди хештаншиносӣ расонид. миллати тоҷик баъд аз 1000 сол дар роҳи эҳёи давлатдории миллӣ ба дастовардҳои бузурги таърихӣ ноил шуд ва имрӯз ба сӯи ояндаи нек устуворона қадам мегузорад. 10 соли таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда як иқдоми беназир аст, иқдоме ки саршор аз як рӯҳияи фараҳбахшкунанда аст, яъне тарғибгари сулҳу амонию субот дар ҷомеа ва дар кулли ҷаҳон аст ва ин албатта бори дигар аз як кишвари ташаббускор абармарде ки дар сиёсат фақат дар меҳвари асосии худ сулҳу суботро ҷойгузин кардаанду имрӯз ҷаҳонiyonро боз ба ҳамин роҳ, ба ҳамин андеша, ба ҳамин амну амонӣ даъват мекунанд, боварӣ дорам ки вирди забони ҷаҳониён мегарад ва ин башорату нидои тоҷикон имрӯз ҷаҳониёнро бори дигар ба як миллати соҳибтамаддуну суловар будани тоҷикон боз мутақидтар месозад. 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. ин пешниҳод ҳанӯз 24 сентябри соли 2024 дар шаҳри Нью-Йорк дар мубоҳисаҳои умумии 79-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон садо дод ки таваҷҷӯҳро чун пешгӯӣ ба вазъи хеле ҳассосу мураккаби ҷаҳон ҷалб намуда буд ки аз равандҳои пуртазоди геосиёсӣ, мусаллаҳшавии бошитоб, шиддат гирифтани падидаҳои ҷанги сард, низоъҳои мусаллаҳона, паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва дигар хатару таҳдидҳои глобалӣ бешубҳа оқибатҳои манфии дарозмуддат доштани он гувоҳӣ медод. ҳамакнун ҷонибдории ин пешниҳод марҳилаи наверо дар самти таҳкими сулҳи ҷаҳонӣ оғоз бахшида барои муттаҳид намудани талошҳои алоҳидаи давлатҳо дар ин самт заминаи мусоид фароҳам меорад. ибтикори пешвои миллат гувоҳӣ аз ходими намоёни сиёсӣ, арбоби барҷастаи давлатӣ ва дипломати олимақоми сатҳи ҷаҳонӣ будани президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва кишвари сулҳофари тоҷикистон аст. эмомалӣ раҳмон ташаббускор ва таҳкимбахши сулҳ ва суботи сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар доираи ташаббуси нави ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидааст, сокинони кишвар бо хушнудӣ аз он истиқбол намуда андешаҳояшонро чунин баён намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. пешвои муаззами миллат худ сулҳофаранд ва таҷрибаи сулҳофарии худро имрӯз дар арсаи байналмилал татбиқ намуда истоданд. ин таҷрибаи сулҳофарии пешвои муаззами миллат барои тинҷиву осоиштагии мардуми олам имрӯз хеле зарур аст ва ба аҳамияти бузург молик аст. 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда яке аз ташаббусҳои беҳтарини дигаре буд ки нишонаи ҷиддии сиёсати сулҳҷӯёна ва таъмини ояндаи бехатарии аҳли башар мебошад ва ҳамин асоси пешниҳоди муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон пешвои миллат дар созмони милали муттаҳид буд ва мо мардуми тоҷикистон аз пазируфта шудани ин пешниҳоди ҷаҳонии тоҷикистон бисёр шодем. ин на танҳо набудани ҷанг, сулҳ ин фарҳанг аст, сулҳ ин маданият аст, сулҳ
این حمایه شان و شرف انسان است. صلح این عدالت است. یعنی در زیر مفهوم صلح تمام مسئله، تمام مناسبت های جمعیتی، تمام همون روابط های داد و گرفته که در میان دولت های دنیا روی کار می‌بیایند، همه همین ها فهمیده می شود. یعنی اگر امروز در میان دولت های دنیا صلح و تنجی، آرامی، وحدت ملی نباشد، این مناسبت های دیپلماتی براه مانده نمی شود. از همین نقطه نظر قبول قطعنامه 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده نه تنها برای مردم تاجیک بلکه برای کل مردم سیاره بسیار فرح بخش، سری وقتی و مهم باشد. ما شاهد آن بودیم که سال گذشته رهبری دولتی ما با پیام بسیار هم مهمشان به جامعه جهانی درباره اهمیت صلح، درباره ختم همه نزاع‌هایی که در جهان معاصر هست، درباره آن که باید صلح و جهانی با ثبات برای نسل‌های آینده حفظ شود، خیلی با یک حرارت، با دلیل‌های بسیار هم معتمد صحبت کردند. و امروز می‌بینیم که جامعه جهانی مخصوصاً سازمان ملل متحد واقعاً این پیشنهاد، این پیام بسیار مهمی رهبری دولتی ما را قبول نمودند. این علاقه چندمین پیشنهادی رهبری دولتی ما است که از جانب سازمان ملل متحد مورد قبول و اجرا قرار میگیرد. در حقیقت تطبیق همین 10 ساله از سال آینده شروع می شود و ما در 30مین سالگرد روز وحدت ملی تاجیکستان تطبیق این 10 ساله که آغاز می گردد بسیار امید می بندیم که تمام آن نزاع‌هایی که در جهان معاصر هست، آن تضادها و چالش‌هایی که هستند، راه حل خود را، راه حل مسالمت‌آمیز خود را پیدا خواهند کرد. قبول 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده، برای سال‌های 2027 2030 در شرایطی صورت گرفت که جهان به نزاع‌ها، خشونت، تغییریابی اقلیم و تهدیدهای گلوبالی روبرو است. هدف اساسی این تشبث متحد ساختن کشورها برای تحکیم صلح، گسترش مکالمه، همدیگر فهمی، همکاری‌های بین المللی به منفعت‌های نسل امروز و فردا می باشد. باعث افتخار است که این تشبث از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده در سطح سازمان ملل متحد دستگیری یافت. این باز یک دلیل آن است که تاجیکستان سیاست صلح‌جویانه و همکاری سازنده رو پیگیرانه پیش میبرد و برای حل مسئله‌های جهانی سهم ارزنده میگذارد. قبول شدن این قطعنامه در اساس تمام روندهای امروزه جهان معاصری که امروز به میان آمده است، نزاع‌های گوناگون مختلفی که در کشورهای گوناگون دنیا به عمل آمده ایستادند و برای به اعتدال آوردن این درگیری‌های گوناگون این قطعنامه البته زمینه میگذارد. نسل‌های آینده 10 ساله تحکیم قطعنامه برای نسل‌های امروزه و نسل‌های آینده بخشیده میشد که برای نگاه داشتن صلح در تمام جهان سهمگذاری کنند. این اقدام بار دیگر شهادت می‌دهد که تاجیکستان همچون یک کشور فعال جهان امروزه به حساب می‌رود و البته این در ردیف امروزه تمام روندهای ژئوپلیتیکی کشور مقام تاجیکستان را فعال و بالاتر می‌بردارد. صلح نعمت بزرگترین و پایه استوار رشد و پیشرفت هر یک دولت است. جمهوری تاجیکستان که تجربه بی‌نظیری رسیدن به صلح و وحدت ملی را دارست، امروز نیز با تشبث‌های سازنده خود در عرصه بین المللی برای تحکیم صلح و همدیگر فهمی سهم ارزنده می‌گذارد. به مناسبت قبول قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027 2036 در شهر و ناحیه‌های کشور همایش‌های سیاسی و معرفتی برگزار گردیدند که در آنها اهمیت این تشبث جهانی و نقش صلح در زندگی مردم مورد بررسی قرار گرفت. گزارش همکاران ما. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به افتخار قبول کنسپسیای 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده در باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت شورابینی‌های باشکوه فرهنگی فراغتی برگزار گردیدند.
дар ин замина сиёсати сулҳҷӯёна ва ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҷониби кишварҳои узви созмони милали муттаҳид ҳамеша дастгирӣ ва қадрдонӣ мегарданд. маҳз бо талошҳои пайвастаи сарвари давлат тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори таҳкими дӯстиву ҳамкорӣ дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардида ташаббусҳои он дар самти сулҳ, амният, обу иқлим ва рушди устувор мавқеи арзандаро касб намуданд. аз ҷумла дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи айнӣ, боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи фирдавсӣ, боғи кӯли ҷавонон ва боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи алишери навоӣ барномаҳои рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони касбӣ ва ҳаваскор баргузор гардида пешкаши сокинону меҳмонони пойтахт карда шуданд. дар доираи чорабиниҳо суруду таронаҳои тараннумгари сулҳу дӯстӣ, ваҳдати миллӣ, ватандӯстӣ ва тоҷикистони соҳибистиқлол иҷро гардида инчунин рақсу тарона, намоишҳои фарҳангӣ ва барномаҳои ҷолиби консертӣ манзури ҳозирин гардиданд. ҳадафи асосии баргузории ин чорабиниҳо тарғиби фарҳанги сулҳ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, таҳким ҳисси ватандӯстӣ, баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон ва ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон буд. чорабиниҳои фарҳангӣ дар фазои дона ва бо иштироки васеъи сокинону меҳмонони шаҳри душанбе баргузор гардида барои болидарӯҳии мардум, фароҳам овардани истироҳати фарҳангӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ ва тарғиби ғояҳои сулҳу субот мусоидат намуда, бори дигар аҳамияти ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро дар роҳи бунёди ҷаҳони осоишта ва таъмини зиндагии шоиста барои наслҳои оянда бозтоб намуданд. бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд дар боғи фарҳангӣ фароғатии камоли хуҷандӣ бахшида ба қабули қатъномаи пешниҳодкардии тоҷикистон аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солии байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамоиш баргузор гардид. дар ин рӯз ҷавонон, фаъолон, сокинони касбу кори гуногун, аҳли илму адаб бо нишони ифтихору масъулият фазои сулҳу дӯстӣ дар кишвар ва ҳамзамон таваҷҷӯҳ ба ҳалли масъалаҳои муҳими ваҳдату ҳамдилии халқҳои ҷаҳон ки бо пешниҳоди тоҷикистон аз тарафи созмони милали муттаҳид қатънома қабул гардид раҳпаймоӣ намуданд. дар ҷамъомади ба ин муносибат ташкилшуда аз тарафи масъулин таъкид шуд ки танҳо дар фазои сулҳу субот ҷомеа кишварҳо метавонанд рушд намоянд, илму маориф пешрафт кунад ва мардум ба хотири ҷамъ ба бунёдкориву созандагӣ машғул гарданд. маҳз бо талошҳои пайгиронии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳу ваҳдати миллӣ дар кишвар барқарор гардида тоҷикистон ба роҳи рушди устувор қадам гузошт. ҳадафи асосии 10-солии байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дар пешгирии низоъҳо густариши ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамкории байни давлатҳо замини қавӣ мегузорад. дар ҳамоиши аҳли ҷомеаи шаҳри хуҷанд гуфта шуд ки дар чунин шароит ташаббусҳое ки мардум ва давлатҳоро ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ даъват мекунанд аҳамияти бузурги байналмилалӣ доранд. сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. таҳти ҳамин унвон ва муносибати қабули қатъномаи таърихии созмони милали муттаҳид 10-солии байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад, дар шаҳри Бӯстон ҳамоиши сиёсию маърифатӣ баргузор шуд. иштирокдорон иброз доштанд ки бо ибтикори сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қабули қатънома аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солии байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда дастоварди муҳими сиёсиву дипломатӣ даврони соҳибистиқлолии кишвар буда нуфузу эътибори байналмилалии кишвари моро ба ҳайси ҳомии сулҳ, ташаббускор ва масъули ҷомеаи ҷаҳонӣ боз ҳам таҳким бахшид. дар шаҳри Бӯстон ҳамзамон дар робита ба ин рӯйдоди таърихӣ намояндагони касбу кори гуногун раҳпаймоии идона доир намуда дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ чорабинии тантанавӣ баргузор намуданд. масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон таъкид намуданд ки қабули ин қатънома бори дигар шаҳодати мавқеи боз ҳам боло рафтани нуфузи тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва нақши созандаи пешвои миллат дар ҳалли мушкилоти глобалӣ мебошад. ин 10 сола барои наслҳои оянда замини мусоид фароҳам меорад то дар фазои сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмӣ ба воя расанд. дар шаҳри Бӯстон чорабинии тантанавӣ бо барномаи рангину пурмуҳтавои консертии ҳунармандон хушу хотирмон идома ёфт.
در شهر اسفره بخشیده به قبول قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 همایش برگزار گردید. برآمدکنندگان ابراز داشتند که جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سال‌های صاحب استقلالی همچون مملکت تشبسکار در حل مسائل مهم گلوبالی از جمله آب و اقلیم، حفظ پریخ‌ها و تحکیم صلح و امنیت بین المللی موقع استوار کسب نموده است. در این زمینه تشبس نوبتی تاجیکستان اوید به قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل آینده سالهای 2027-2036 ادامه منطقی سیاست صلح پرورانه دولت به حساب می رود. تشبس جهانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را مردم مهنتکش و سربلند شهر و دهات اسفره خوب پذیرفتند. واقعا کارنمایی جانفدایی و اساسگذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را هر یک شخصی با ننگ و با ناموس باید که قدر کند و برایش ارج گذارد، زیرا برای مردم تاجیک سرور دولت صلح بی بازگشت را آفریدند و امروز ما خوشبختانه در فضای صلح و ثبات، تنجی و آرامی، وحدت و همدیگر فهمی عمر به سر میبریم. این تشبس به تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاع‌ها، تقویت تحملگرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدن‌ها در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های آینده روانه گردیده است. تاکید گردید که در قطعنامه تجربه دولت‌هایی که توسط روندهای سیاسی فراگیر چاره‌های اعتمادساز، برقرارسازی پس از نزاع و تحکیم وحدت ملی در پیشبرد صلح سهم گذاشتند همچون نمونه ارزشمند استقبال گردیده است. گفته شد که عملی سازی هدف‌های این 10 ساله می‌تواند برای تحکیم اعتماد بین دولت‌ها و تأمین رشد استوار جامعه جهانی زمینه مساعد فراهم آورد. شرکت‌داران چاره‌بینی از اقدام‌های پیگیرانه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی استقبال نموده ابراز داشتند که پیشبرد چنین تشبس‌ها نفوذ تاجیکستان را همچون دولت صلح‌خواه و تشبسکار در جامعه جهانی باز هم تحکیم می‌بخشد. در ناحیه رشت بخشیده به قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 و فستیوال جمهوری دوستی جوانان همایش دایر گردید. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات حفظی حقوق، کارمندان ساحه‌های معارف و فرهنگ، فعالان جامعه جوانان و ساکنان ناحیه اشتراک نمودند. ضمن برآمد مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت قید گردید که قبول این قطعنامه مهمی سازمان ملل متحد دستاورد بزرگ سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و نشانه اعتراف نقش پیشوای ملت در تحکیم صلح و ثبات جهانی می باشد. موصوف تاکید نمودند که جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی تحت راهبری خردمندانه پیشوای ملت سیاست صلحجویانه، همدیگر فهمی و همکاری سازنده را پیش گرفته امروز همچون کشور تشبسکار و صلح پرور در عرصه بین المللی موقع شایسته کسب نموده است. قبول 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده ادامه منطقی تشبس‌های جهانی جمهوری تاجیکستان بوده برای گسترش همکاری‌های بین المللی، تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری نزاع‌ها و تربیت نسل آینده در روحیه انسان‌دوستی و همدیگر فهمی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. ساکنان ناحیه از چنین تشبس‌های سطحی جهانی تاجیکستان افتخار نموده منبع نیست برای تطبیق سیاست سازنده دولت و حکومت، حفظ صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی و آبادی وطن عزیز سهم ارزنده خود را خواهند گذاشت. در قسمت فرهنگی چاره‌بینی از جانب اهل فرهنگ سرود و ترانه‌های وطن دوستانه در ستایش تاجیکستان، صلح و وحدت ملی فضای تنتنوی چاره‌بینی را باز هم رنگارنگ نمود. در شهر دوشنبه پیش از جلسه 45 شورای فوند اقلیمی سبز مراسم شناندن درخت برگزار گردید. در این تدبیر نمایندگان از سازمان‌های بین المللی، شریکان رشد و اشتراکچیان جلسه در پیش ایستاده اینچنین جوانان فعال شرکت ورزیدند. همکاران ما گزارش می‌دهند.
дар шаҳри душанбе дар доираи омодагӣ ба баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз маросими рамзии шинонидани дарахтон баргузор гардид. дар ин чорабинӣ директори иҷроияи фонди иқлими сабз ва масъулини кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. тадбири мазкур пеш аз оғози ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз ки бори нахуст аз 29 июн то 2 июл дар шаҳри душанбе баргузор мегардад роҳандозӣ шуда бозгӯи таваҷҷӯҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, рушди устувор ва тавсеяи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти муқовимат бо тағйирёбии иқлим мебошад. дар ҷараёни маросим дарахтон ба таври рамзӣ ба самтҳои муҳими рӯзномаи ҷаҳонии иқлим бахшида шуданд, аз ҷумла маблағгузории иқлим, ҳифзи пиряхҳо, ҳамкориҳо дар соҳаи об, ҳифзи гуногунии биологӣ, рушди инфраструктураи устувор, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, инчунин ҷалби ҷавонон ба иқдомҳои экологӣ аз зумраи ин самтҳо буданд. ин иқдом рамзи масъулияти муштарак ва ҳамбастагии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи иқлим арзёбӣ гардид. дар чорабинӣ инчунин созмонҳои байналмилалӣ шарикони рушд ва иштирокчиёни ҷаласаи дар пеш истода ширкат варзида бо шинонидани дарахтон аз талошҳои муштарак барои ҳифзи муҳити зист, баланд бардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим ва таъмини ояндаи сабз барои наслҳои минбаъда ҷонибдорӣ намуданд. баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз дар шаҳри душанбе ҳамчун рӯйдоди муҳими байналмилалӣ бозгӯи эътирофи нақши фаъоли ҷумҳурии тоҷикистон дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии иқлим буда заминаи мусоидро барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои ҳифзи муҳити зист, маблағгузории иқлим ва рушди устувор фароҳам хоҳад овард. ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати пешоҳанг дар пешбурди масъалаҳои вобаста ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо эътироф гардида ташаббусҳои тоҷикистон пайваста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд. бо ин мақсад дар шаҳри душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз оғоз гардид ки он то 2 июл идома меёбад. гузориш дар ин хусус. ҷаласаи шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ буда бо иштироки намояндагони давлатҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим дар шаҳри душанбе оғоз ёфт. таъкид гардид ки баргузории ин чорабинии сатҳи баланд дар шаҳри душанбе аз талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳифзи муҳити зист ва коҳиш додани омилҳои марбут ба тағйирёбии иқлим арзёбӣ мегардад. дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлимӣ, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гардиданд. иброз шуд ки фонди иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст. он лоиҳаҳои бузургро барои гузариш ба иқтисоди камкарбон ва мутобиқ шудан ба тағйирёбии муҳити зисти ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мекунад. баргузор гардидани ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз дар ҷумҳурии тоҷикистон бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешбурди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ гардида барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузориҳои сабз заминаи мусоид фароҳам меорад. ободии ватан аз ободии роҳҳо оғоз меёбад. имрӯз дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо ҳамдиливу заҳмати сокинони ватандӯст дар ноҳияи ёвон корҳои зиёди роҳсозиву ободонӣ вусъат ёфта барои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум заминаи устувор фароҳам мегардад. идомаи мавзӯъ дар гузориши исмоил соҳибназариён. роҳи мошингарди ёвон рӯдаки душанбе яке аз масирҳои муҳиму асосии пайвасткунандаи ноҳияи ёвон бо пойтахти кишвар шаҳри душанбе мебошад ки солиёни зиёд ба таъмиру таҷдид ниёз дошт. акнун дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин роҳ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ва дастгирии соҳибкори ватандӯст баҳриддин ҷурахонзода пурра аз навсозӣ ва мунфарш гардида истодааст. саҳм гузоштан дар ободонӣ ва рушди ватан қарзи фарзандӣ ва шаҳрвандии ҳар як соҳибватан аст.
امروزها در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه یاوان با تشبث مقامات محلی و سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران ناحیه کارهای آبادانی و سازندگی در انشاءات گوناگون ادامه دارد. در این برابر امروزها با تشبث مقامات محلی و سهمگذاری صاحبکار وطنی بحرالدین جورخانزاده به پررگی از نوسازی و منفرشنمایی راه ماشینگرد یاوان رودکی دوشنبه که حدود 18 کیلومتر را در بر میگیرد با مرام ادامه دارد. راهی مذکور برای رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه یاوان اهمیت کلان داشته با تجدید و نوسازی گردیدن آن امکانیت‌های انتقال با سرعت محصولات کشاورزی و صنعتی و دیگر انفراساختار مهم اجتماعی باز هم بهتر گردیده برای رشد صاحبکاری و گسترش فعالیت استحصالی شرایط مساعد فراهم می‌آید. 30 سال شد این راه تعمیر طلب بود، تعمیر نبود. امروز صاحبکار جورخانوف راه را تامین کرده ایستاده است. رحمت کلان تشکر. در همین راه چندین سال ما عذاب میکشیدیم در فصل‌های زمستان. حاضر راه شو و نظاره گرفته شده است. وطن ما این روز آباد و زیبا است. زراعت تیج و امانی است. از همه جهت خوب است. خلق در این راه عذاب نمیکشند. رانندگان عذاب نمیکشند. کدام وقتی در کدام فصلی نباشد در 4 فصل آزادانه رفته آمدن میگیرند و کار زندگی خود را به پیش میبرند. مسیر این راه از دامنکوها، تل و تپه ها و منظره های زیبا و دلفریبی طبیعت ناحیه یاوان میگذرد. از این لحاظ تجدید پوره آن نه تنها سطح خدمترسانی نقلیاتی را بهتر میسازد بلکه برای رشد ساحه سیاحی، جلب بیشتر مهمانان و سیاحان و معرفی امکانیت های طبیعی و سیاحی ناحیه یاوان نیز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در برابر منفرش نمودن راه، نصب علامت‌های راه، خط‌های افقی و دیگر انفراساختار کمونیکاسیونی نیز در نظر گرفته شده است که با تامین بخطر حرکت مساعدت خواهد کرد. طور مسئولین ابراز داشتند محض با راهنمایی و دستور و هدایت‌های پیوسته سرور دولت امروز در تمام گوشه و کنار مملکت از جمله در ناحیه یاوان صدها انشاءات تعینات اجتماعی و استحصالی بنیاد گردیده، راه‌ها، پل‌ها، مؤسسه‌های معارف و تندرستی و دیگر انشاءات مهم انفراساختاری ساخته و نوسازی می‌شوند. یکی از بندهای 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راهسازی میباشد. راهی ناحیه یاوان پیوست با ناحیه رودکی و رودکی با شهر، پهنای آن و بلندی آن که با سطح و صفتی بنهایت بلند عین زمان ساخته و به استفاده داده می شود. اقدام مذکور از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان و با دستگیری صاحبکار موفق جورخان و بحرالدین عملی شده ایستاده است. این انشاءات مهم انفراساختاری نه تنها برای ساکنان ناحیه یاوان بلکه برای تمام استفاده برندگان این مسیر اهمیت کلان داشته بر رشد صاحبکاری، افزایش گردش اقتصادی، توسعه حمل و نقل مال و محصولات و تحکیم رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی تکان جدی میبخشد. هدف اساسی همه این کارهای سازنده فراهم آوردن زندگی ارزنده برای هر ساکن مملکت و به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن تاجیکستان آباد و پیشرفته به حساب می رود. در زمینه تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان برابر بنیاد و نوسازی انشاءات تعینات گوناگون، اینچنین راه و پل‌های ماشینگذار جماعت شهرک و دیهات ناحیه رودکی تعمیر و نوسازی می‌گردد. این همه اقدامات نجیب با سهم ساکنان و صاحبکاران به استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی کرده می‌شود. همکاران ما گزارش می‌دهند. به استقبال جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و آبادانی در شهر و ناحیه‌های کشور وسعت تازه کسب نمودند. در همین زمینه در دهه بهارستان جماعت دهات چارگوتپه ناحیه رودکی 1 کیلومتر راه محلی با سهم صاحبکاران وطندوست و شخصان سخاوتپیشه پوره منفرش کرده شد. اقدام مذکور با مقصد بهتر نمودن شرایط رفت و آمد ساکنان، بلند برداشتن سطح خدمترسانی نقلیاتی و سهامگذاری در آبادانی محل عملی گردیده از جانب ساکنان با خوشنودی استقبال گرفته شد. ما ساکنان دهه بهارستان در آینده باز نیت داریم که راه‌های دیگری بین کوچه‌های دهه را منفرش نموده 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان را در سطح اعلا گذرانیم.
зикр гардид ки татбиқи чунин ташаббусҳои созанда намунаи равшани ҳамкории самараноки давлат ва ҷомеа буда ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандии соҳибкорони маҳаллиро бозгӯ мекунад. сокинони деҳа таъкид намуданд ки мунфарш гардидани роҳ на танҳо мушкилоти солҳои зиёдро бартараф месозад, балки барои рушди инфраструктураи маҳаллӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардум низ заминаи мусоид фароҳам меорад. бояд гуфт ки дар партави сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонию созандагӣ дар тамоми гӯшаву канори кишвар бо маром идома дошта, сокинон ва соҳибкорон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ дар пешрафту ободии ватан саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар ноҳияи ишкошим давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намуда дар рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақа саҳми назаррас мегузоранд. яке аз чунин корхонаҳои муҳими истеҳсолӣ корхонаи коркард ва бастубанди меваи меваҳои ишкошӣ мебошад ки фаъолияти назаррас дорад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи ишкошими вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баҳри ҳадафмандона истифода бурдани меваву сабзавот, гиёҳҳои шифобахш дар шароити кӯҳистон, корхонаҳои хурди мева, корхонаи коркарди ангат ва истеҳсоли гиёҳҳои шифобахш фаъолият доранд. фаъолияти чунин корхонаҳо бешак ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини ҳадафи стратегии мамлакат саноати кунонии кишвар заминаи хуб мегузоранд. дар маркази ноҳияи ишкошим соли сипарӣ зимни сафари кории пешвои миллат ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корхонаи коркард ва бандубасти меваҳои ишкошим ифтитоҳ гардид. корхона бо иқдоми соҳибкор Саиданоев соҳибҷон бунёд гардида 6 нафар бо ҷои кор таъмин гардида. инчунин кормандони мавсимӣ ҷиҳати ҷамъоварии мева ба кор ҷалб карда мешаванд. дар корхона дастгоҳи муосир барои коркарди мева ба кор бурда шуда асосан таҷҳизоти шустушӯи мева, дастгоҳи резакунӣ, ҷевони хушккунӣ ва бандубасти мева мавҷуд ҳастанд ки фаъолияти кормандонро бениҳоят осон, босифат ва тез мекунанд. дар оянда ният дорем мо коркарди пурраи меваву сабзавотро дар ноҳияи ишкошим баромонда қувваи кориро то ба 10 нафар расонем. оли ҳозир таҷҳизотумон камтар кам ҳастанд. мо меваро фақат аз ҳудуди ҷамоати рӯсамеки судеки харидорӣ менамоем ва дар оянда ният дорем ки тамоми ҳудуди ноҳия меваву сабзавотро харидорӣ намуда кор кардам. мо зардолу харидорӣ карда истодем, барои ҳамин мо ҳозир бандубаст накардем, фақат хуш карда истодем. дар оянда то ба моҳи август бандубаст ба бозорҳо мебаронем ва баъд аз зардолу мо себ харидорӣ менамоем, нокро бандубаст карда ба бозорҳо мебаронем. дар ин корхона аслан меваи зардолу, себ, нок, олуча ва дигар меваҷот бандубаст гардида ба содирот нигаронда мешаванд. ҳамчунин ният аст ки дар ояндаи наздик ба истеҳсоли шарбату мураббо коркарди сабзавот машғул шавад. имрӯз корхонаи меваҳои ишкошим ҳамчун намунаи истифодаи самараноки имкониятҳои маҳаллӣ ба ҳисоб рафта дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноати кунонӣ бо суръати кишвар саҳми арзанда мегузорад. бо рушди чунин корхонаҳо ноҳияи ишкошим тадриҷан ба яке аз марказҳои муҳими коркарди маҳсулоти кишоварзӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон табдил меёбад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи ишкошим, ахбор. дар ноҳияи масчо масоати асосии киштии зироати кишоварзиро пахта ташкил медиҳад. имсол хоҷагидорони ноҳия дар майдони 10397 гектар кишту парвариши ин намуди зироати техникиро ба роҳ монданд. гузориши ҳамкорони мо. кишоварзони ноҳияи масчоҳ бо истифодаи самараноку оқилонаи замин ва татбиқи роҳу усулҳои нави парвариши зироат ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда азму талошашон ба он равона шудааст ки ҳамеша дар бозор фаровонӣ таъмин бошад. имсол хоҷагидорони ноҳия дар майдони бештар аз 22 000 гектар зироати гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла пахта, ғалладонагӣ, полезӣ ва сабзавот кишт намуданд. дар ноҳия масоҳати асосии кишти зироати кишоварзиро пахта ташкил медиҳад. имсол хоҷагидорони ноҳия дар майдони 10397 гектар кишту парвариши ин намуди зироати техникиро ба роҳ монданд. барои гирифтани ҳосили дилхоҳ имрӯзҳо кишоварзони ноҳия дар пахтазор ба обмонӣ, додани озуқа ва иҷрои дигар тадбирҳои марбут ба кишту парвариши ин намуди зироати техникӣ машғуланд. кишти зери пилёнка ин нисбати кишти муқаррарӣ афзалияти калон нишон дод. соли гузашта агар мо дар майдони наздик 200 гектар мо ба ҳамин усул кишти пахтаро баромонда бошем, имсол зиёда аз 400 гектар мо кишти парвариши пахти зери пилёнкаро баромондем. ба хусус кишти дуқатории пахти зери пилёнка ки ин аз як тараф
миқдори ниҳол агар дар кишти муқаррарӣ ба 90-100 ҳазор бех бошад, дар кишти дуқатора наздик 200 ҳазор бехро ташкил медиҳад дар 1 гектар. аслан майдони умумӣ замини мо 27 гектар аст. аз он ҷумла 70% он мо пахта коштем, замини самаранок истифода бурсодем. ҳаракат мекунем мо аз ин пахтаи кори дигимон аз 45 центнер зиёд ҳосил ба даст орем. таи солҳои охир дар Нокия баробари пахтакорӣ инчунин ба кишти полезӣ аҳамияти махсус дода мешавад. ин тадбири муҳим пеш аз ҳама ба таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ мусоидат менамояд. истифодаи оқилонаи обу замин, баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои боиру бекорхобида, истифодаи тухмиҳои серҳосил ва риояи қоидаҳои агротехникаи кишту парвариш ба он боис мешавад, ки ҳамасола хоҷагидорон ҳосили фаровони тарбузу харбуза ҷамъоварӣ намоянд. зироати дигаре ки кишту парваришаш дар шароити нокияи Мастчоҳ басо мусоид аст, чормағзи заминӣ мебошад. ҳамасола кишоварзони нокия дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ наздики 15 ҳазор тонна чормағзи заминӣ истеҳсол мекунанд. ҳамасола наздик 100 ҳазор тонна мо истеҳсоли полезӣ мекунем ва наздик 13 ҳазор тонна мо истеҳсоли чормағз заминӣ мекунем ва соли ҷорӣ ҳам дар майдони 1535 гектар кишти полезиҳо баромада шуд ва ҳамчунин дар майдони наздик 1000 гектар чормағз заминӣ кишти парвариш карда шудааст, ки имрӯз нашнамои ин намуди зироатҳо низ хуб аст. дар ноҳия зироати ғалладонагӣ, ҷав ва гандум, инчунин картошка ва сабзавоти барвақтӣ ҷамъоварӣ гардид ва дар заминҳои холишуда кишти такрории зироат гузаронида мешавад. зироати хӯроки чорво, мошу лӯбиё, тарбуз, лаблабу, шалғам, сабзӣ, ҷуворимакка барои дон ва чормағзи заминӣ асоси кишти такрориро ташкил медиҳад. соли ҷорӣ дар ҷамоати деҳоти Палдорак дар майдони 2800 гектар кишти зироатҳо гузаронда шуд. ин ҳам бошад дар майдони 1700 гектар кишти пахта ва боқимонда полезиҳо киш карда шуд. инчунин дар ҷамоат кишти такрорӣ низ ба роҳ монда мешавад, аз ҷумла лӯбиёгиҳо ва дигар намуди зироатҳое ки ба кишти такрорӣ вобастагӣ доранд гузаронда мешавад. нашъунамои зироат ва ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ба монанди полезиҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки деҳқонони ноҳияи Мастчоҳ бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад, заминро самаранок ва оқилона истифода мебаранд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Мастчоҳ, ахбор. ҷиҳати риояи дурусти истифодабарии нерӯи барқ, таъмини бехатарии техникӣ, пешгирии қоидавайронкуниҳо ва мусоидат дар таъмини аҳолӣ бо барқи доимӣ, кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат чорабиниҳои маърифатӣ ва тадбирҳои санҷишиву назоратиро роҳандозӣ намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи тобии ҷумҳурӣ бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва техникии аҳолӣ дар самти истифодаи самараноки нерӯи барқ, пешгирии талафоти ғайриқонунӣ ва таъмини риояи талаботи қонунгузории амалкунанда бо сокинону фаъолони шаҳри Ваҳдат вохӯрии судмандро роҳандозӣ намуданд. зимни мулоқот намояндагони агентӣ ба ҳозирин доир ба вазъи кунунии соҳаи энергетика, истифодаи оқилонаи нерӯи барқ, инчунин оқибатҳои манфии истифодаи ғайриқонунии он маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. таъкид гардид, ки истифодаи ғайримақсаднок ва беэҳтиётонаи нерӯи барқ метавонад ба низоми энергетикии кишвар таъсири манфӣ расонида, боиси камбудии барқ дар мавсимҳои сербориш гардад. ҳамзамон ба иштирокчиён меъёрҳои асосии қонунгузорӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ, масъулияти маъмурӣ ва ҷиноятӣ барои вайрон намудани қоидаҳои истифода, инчунин роҳҳои пешгирии қонуншиканӣ шарҳ дода шуданд. кормандони масъул аз сокинон даъват ба амал оварданд, ки ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ аҳамияти ҷиддӣ дода, дар таъмини устувори низоми энергетикии кишвар сангузор бошанд. қайд карда шуд, ки чунин чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ идома дошта, ҳадафи асосии он баландбардоштани сатҳи дониш ва масъулияти шаҳрвандон дар истифодаи нерӯи барқ мебошад. дар анҷоми мулоқот миёни иштирокчиён мубодилаи афкор сурат гирифта, ба саволҳои онҳо аз ҷониби мутахассисон посухҳои мушаххас дода шуд. гуфта шуд, ки роҳандозии чунин иқдомҳо метавонад дар самти коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва таъмини истифодаи самараноки он мусоидат намояд.
با تکیه به تشکل رشد ساحه سیاحی و معرفی ظرفیت‌های به این سمت نگرانیده شده که از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مخصوص تاکید گردیده و دستگیری می‌یابد. تاجیکان مقیم شهر ایوان و فدراسیون روسیه سیومین آشخانه ملی را مورد استفاده عموم قرار دادند. ابراهیم نصرالله‌زاده و خورشید سید احمد از فدراسیون روسیه گزارش می‌دهند. фарҳангу санъати миллӣ ва хӯрокҳои хуштаъми тоҷикӣ дар шинохти мардуми соҳибтамаддуни мо аз ҷониби фарзандони ватандӯси тоҷик берун аз марзи кишвар бо такя ба ташаккули рушди сайёҳӣ ва муаррифии зарфиятҳои ба ин самт нигаронида шуда ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон махсус таъкид гардидаву дастгирӣ меёбад, тоҷикони муқими шаҳри ивановаи федератсияи русия инак сеюмин ошхонаи миллиро мавриди истифодаи умум қарор додаанд. дар шаҳри иванова ки намояндагони қавму миллатҳои гуногун ҳаёт ба сар доранд, мавқеъгирии ин иқдом бесабаб набуда, ҳамватанони мо бо ба истифода додани чунин як макони фароғату истироҳат тасмим доранд ки бузургтарин фарҳанги миллии худро ба оламиён ошно созанд. фароҳам сохтани муҳити ошхона бо нақшу нигори миллӣ ва унсурҳои марбути тоҷикона як паҳлӯи ҷалби сайёҳону сокинони шаҳру вилоятҳои иванова бошад, сатҳи хизматрасонии баланд бо пешниҳоди навъҳои гуногуни хӯрокҳои хуштаъми сирф тоҷикӣ боис ба он гаштааст ки мизоҷон ба хӯрок ва ошхонаҳои тоҷикӣ рағбати бештар пайдо кунанд. масъулини ошхона бо мақсади ҷалби бештари ниёзмандону шавқмандони хӯрокҳои тоҷикӣ сафи кормандони худро аз ҳисоби беҳтарин кадбонуҳои тоҷик пурра кардаанд. теъдоди зиёди муштариён дар ин макон аз таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонон ва сокинони иванова нисбат ба анъанаҳои миллии тоҷикон башора дода, ҳамватанони мо анҷоми чунин ташаббусҳоро дар оянда низ ба нақша гирифта бо ин тартиб дар муаррифии урфу одат ва анъаноти миллати тоҷик ҳиссагузорӣ намуданиянд. иброҳим назлозода, хуршеди саид аҳмад, федератсияи русия, ахбор. در صحیفه نوبتی همکارانمان شما با خبرها از خارج کشور آشنا بسازند. توجه نمایید. سنه 25 ماه جاری در ونزوئلا زلزله شدید و خرابی‌آور با اقتدار 7.5 بال به عمل آمد. در نتیجه زمین‌لرزه 1430 نفر به هلاکت رسیدند. طبق اطلاع یونیسف، آفت طبیعی 2 میلیون خانه را خراب کرده ساکنان کشور در کوچه زندگی می‌کنند. با آسیب دیدگان کارمندان سازمان‌های بین‌المللی کمک می‌رسانند. گفته می‌شود که در زیر خرابه‌های بناها آدمان زیاد در مانده، قسمی از آنها الکی نجات داده شدند. کارهای جستجویی و نجات‌دهی در محله‌های از زلزله ضرر دیده ادامه دارند. به جبردیدگان آب، غذای گرم و کورپه‌ها برای خواب داده می‌شوند. با کارهای جستجویی و نجات‌دهی تکان‌های منتظم زمین خلل وارد می‌سازد. زیاد از 1600 نفر در این سمت فعالیت نموده ایستادند. با اطلاع یونیسف زلزله با کلمبیا، کیوراسائو، بون‌ایر و پوئرتو کابلیو نیز تاثیر رسانده است. گفته می‌شود که زلزله مذکور برای ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتینی شدیدترین و خرابی‌آورترین در 126 سال اخیر بود. بنابر اطلاع اسوسییتد پرس در یک وقت 2 طوفان به ژاپن ضربه زدند. آب و هوای نااستوار منطقه‌های شرقی و غربی کشور را فرا گرفته است. با سبب باران‌های شدید خطر سیل‌ها و آبخیزی‌ها افزوده، 1 میلیون نفر از ساکنان به جای‌های بی‌خوف کوچانیده شدند. با گفته مقامات محلی در این حادثه یک چند نفر قربانی و یک کسی دیگر گم شده به حساب می‌رود. در کشور زیاده از 200 پرواز هواپیماها بیکار کرده شد. علاوه بر این یک چند شاهراه‌های کلان موقتاً بسته شدند. مقامات ساکنان را دعوت می‌کنند که چاره‌های بی‌خطری را رعایت نموده بدون ضرورت خانه‌های خود را ترک نکنند. در پایتخت فرانسه شهر پاریس در یک شبانه روز 109 نفر از گرمی غیرمقرری فوتیدند. آمار تنها حالت‌هایی را در بر می‌گیرد که کارمندان یوری تعجیلی در خانه و جای‌های جمعیتی ثبت کردند. مرگی در بیمارخانه‌ها رخ داده به این معلومات داخل کرده نشده است. سبب‌های مرگ اساساً بازداشت دل و هیپرترمیا بودند. روز گذشته حرارت هوا در پایتخت فرانسه قریب به 39 درجه سلسی رسید. رسانه‌ها قید می‌کنند که سرباری بیمارخانه‌های پاریس 36% و شماره مراجعت‌ها به خدمات یوری تعجیلی محلی 80% افزایش یافته است. در شتات یوتا ایالات متحده آمریکا وضعیت فوق‌العاده با سبب پنجشنبه با صورت سوختارهای جنگل اعلام کرده شد. ساکنان منطقه‌های نزدیک الکی به جاهای بی‌خوف کوچانیده شدند. خدمات آتش‌نشانی طول یک هفته است که با آتش مبارزه می‌برند. از آن وقت این جانب آتش قریب 300 کیلومتر مربع را فرا گرفته است. وزش باد با کار آتش‌نشانان مشکلات ایلاوگی ایجاد می‌کند. سرعت آن از 70 کیلومتر در یک ساعت زیاد است که استفاده چرخبال‌ها را نیز دشوار می‌سازد. آب و هواشناسان هشدار می‌دهند که خطر سوختارهای نو باقی مانده است.
дар италия вазъи саломатии пиронсолон бо истифода аз дастбандҳои интеллектуалӣ назорат карда мешавад. Технологияи мазкур дар шароити гармии ғайримуқаррарӣ махсусан муҳим гардид. дастгоҳ нишондиҳандаҳои асосии баданро шабонарӯзӣ чен мекунад: набз, нафаскашӣ ва фишори хун. ҳама маълумот дар вақти воқеӣ ба ихтиёрон ва кормандони тиб мерасад. агар система нишонаҳои хатарнокро сабт кунад, мутахассисон фавран огоҳинома мегиранд ва ба назди шахс мераванд. лоиҳа дар доираи барномаи давлатии дастгирии пиронсолон амалӣ карда мешавад. барои оғози ташаббус беш аз $450 миллион ҷудо карда шуд. ҳоло тақрибан 700 нафар ба система пайваст мебошанд. мақомот умед доранд ки технологияи мазкур ба саривақт ошкор кардани бад шудани вазъи саломатӣ ва кам кардани шумора беморхонаҳои фавқулода, хусусан дар давраи ҳарорати шадид, кӯмак мекунад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломату пирӯз бошед.